exactly ngasi moi meeting mo ngani naga jinno mayam gi ko ado naga block se da akoi na nuai je de kai nuai kan da akoi ine se na am se akoi amom na ha ri yam regard to se ha yu ya e ko regard to se moi gi unity le je ba moi gi tribe me am punjan ja ba ado bo handa ki matang si di ine se na am se openly akoi gi jerelong gi jinno mayam ga ngasai gi atopa jinno mayam ga fraction jat ba man mam yaw re ba mam di kai nuai kan da ngasai अकोई की उजिक लेरिबा सिचुएशन जिदा उखुल द कैंडल लाइट विजिल तोनी बुदी हाइरे अदुबो मसाई नागन अहुम मरी दगी कंट्रोल तोरप याबा नागा ताब महुम लै पोंते कैनो मणिपुर जी लंबी नागा पसन ताई सेनापति लंबी पसन ताई वाई बो को कलेक्टिवली नागा है गंदा कोई नबुदी नागा वाई लेते हाना दई आयु तोले को उखुल लंबी पसन ताई बट join ngasai movement tawgadaba jaga join jaga sing domoi de asuk yamna solaga leire mise kamai tawno ba babung wi bala kanda ugi ba blanket commando moi leiba adu da moi masana puthok jage security moi kam powerful hoye ha ke ba blanket ukhulda babung wi bala kanda ko manipur government gina security amata moi ba provide tawde noi khangmo se akhoi myam khangmi na se manipur government na ma se he is one of the key person in peace talk ko ngasi leiba thodok se sigi marak tu de ne ba mana kano dala mi se ukhulda changami se cookies were already ready with up in arms adu batam so ma kapsal lamaga muibaru semda de usi kai phim thom gada ge do khanje avni da government of manipur na madu da adequate amount of security provide tawdana rop thamdana tawgi de ba masagi force ma amno poraga demo ne tawgi do khoi di khulai su yam lei akoi usi sibo strong oiri leidina ko somdal daga lei ma tamda utkriba security do kai jaga ge ba moi security do na tra adagi senapati lambi sida senapati da mu chappa matam dana kamai tore adugi ukhul ge security do senapati di visible oi de ma tamu do san adugi am yam masa ge security pu de ba adudana mu manipur government na support ga chapai mo nge ba wari bo ko aduna ai hai ne government of india gi participation with the acceptance way manipur government na matam gi bjp government jina bjp gi ayu sisu ma ine ko bjp gi policy gi matung ina manipur da peace talk na strategy amadi oirame na su lawsi adubu moi gi strategy do hojikti hojik lai ba condition ji dadi mi ga kakthak bi khot polak bi adagi sai gi asi bi na pithok ta bi da yam ling ne negotiate to me ya ba phare khoi si khare poro ahing mo si le re asi bi do si da thamo ko army ke manung da ona ja su ya ba le mo gong do ona bi ya ba but will akoi ahing mudo puthokadaba timing je noina ne at least culprit ani do phare na moi matak ta case lokhale court puthokpa nu to da ahing mudo pige ha su ya kai mamgi kai negotiation lei bidagi asibaga ahing ba honor je kai no government of india na moi de kari pressure to wi then kukizo council na adu kuina boycott to ga manipur government participate to da yaw ba yaro yena thamamba Chochanpur gi MLA me amse kari gi Cocomi council na moi boycott se kari withdraw to no sigi asiba marak sida hana marak sida de 18 ma tung na khangne ba de 18 ngai se ba adu ga muko pham je ba koi de 18 ma tung na soi ga khangne ba se ko de 18 ba di akoi na sini ayu do yam phasada ba soi ga na ai mi organization ma pu chalim ni na ko madu phasada ba le ba but I think the parliamentary election je silo re kana political shift ma soi lakne ba sigi political shift se sigi shift sine ne ba ngasai asiba ga ing ba negotiate tawri se ha ba je akoina utpangam ga ba je sine ba aduga ngasai na haije ba lo sela ko da moi di parliamentary model oi bini na moi gi angang sing event sigi matak ta irakpa kholak ko do akoi gi Cocomi de ibe dong na di ingam de na param tat ira su thagam block to san gi ba natra akoi Cocomi sina mo akoi gi Cocomi de hoi leader oi je ha ba ni miyam sina akoi de comment bi do independently pinning ba pi helle ba na tena ga council da de adugi level da mi lising tara kunna thola ibdingam de na aduna ai hai je ne united council with the background of NSNIM and the Cocomi group might have negotiated see asiba hing magi negotiations de makoina to ba soidna ko yani along with political idea where some ahong aran ko soidna la ka dra ai ai chet pa ai thasab ne tham sake do sai central leadership na sigum issue si de kaim ta haidana dum lei base manipuri si kamani treat tori ge si central leadership di kaim haidam na di central leadership di moi ko le dana even akoi ju akoi na last akoi na Cocomi chang ti da last una give je na sai gi ek misra una give tu gi matung da hujik pau progress am ta leite wa governor gi matam de una huji home gi kano je advisor je ajit lal no ere dana ko huji lei ba DGP si ga ngam phamin na ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯦꯟꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ UN ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ 2013 ꯑꯣꯏꯗꯧꯔ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟ 15ꯗ ꯀꯨꯀꯤ NPꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ UNCꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯨꯔꯕꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯣꯏꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ UNC ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯅꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ NPFC ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ KPA ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯁꯤꯔꯦ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯦ ꯈꯪꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯐꯥꯔꯣ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯌꯦꯡꯖꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯐꯥꯎ ꯌꯥꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯗꯣ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯁꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯜꯇꯨꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥ 2 ꯍꯥꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2 ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝ 30 ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ NPFꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯌꯣꯒꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CMꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ CM ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯣꯅꯦꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯦꯔꯦꯕꯜ CMꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DGPꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯝꯕꯁꯤꯗꯗꯤ DGPꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ CSO ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯣꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯁꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ SPꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯝꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯌꯨꯝ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯩꯇꯥꯔꯁꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯣꯟꯁꯟ UN ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 100 days ꯍꯦꯟꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯟ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯐꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 300 ꯂꯩꯔ ꯆꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ इकोनॉमिकली सीबसिनेबा याम सांगना सीदोइसेको थांगना यानबदुदि अमु रिपेयर तौर सीर लोरेदनाको अमजि सांग सीदोइने अदुना गवर्नमेंट जी मागी मसागी डिग्निटी ngak ngamdabagi phibam am lei akhoi moina rehab ki kari gi santi gi wari se sum sanaga na akhoi gi maroina Cocomi ne low initiative sing hai tare ko si initiative sing si da mi sing ji yum dan jalan na ba khot se eco gi adagi dolai thabi gi nga akhoi wai sai di ji ga dolai thabi gi je berek se melo re kholen hai adu akhoi dum question tawi question ji kai no hai kan da trong lobby gi incident je tho matung da trong lobby gi manung da kitang hanjal laga leibe ya ba changsil laga yum saba sengdok pa tawba yaraba jaga da DC advice matungina SP DC advice matungina manung changa sengdok ma thola nongan ga bom thela ta mineba sigum basati sigum security deployment je
kero tau do ai de hai tok pade kai bagi shanti lai re na hai bo ram ga na khalle ko economically yengo akoi yam downward oi ri niti ayog ki mifam du da koi na expect to di chief minister ri expect to di manipur gi di akhan na ba package hai ga di rehabilitation package yum san ho paisa do na te ko every sector je manipur gi di package ma da ga oi re ma ga oi ji ko situation je sangwan ni na ko se lo singu da package da ga oi ngasai gi growth lagna ba ko marui free da kari yen maduna oi biar oi ba atopa canal gi kari gi den replanting to bogi de cross cropping to bogi daga oi even poppy gi su adum package ma daga oi hai tare ko then akoi gi lambi gi kari infrastructure gi package akhana ma daga oi maram di kai noi ga na akoi gi akoi gi ngasai native kangbu ga indigenous ga punna leiminara ba khunai amoina akoi gi swai da thugai gi ba yum myam ji gi valuation to ga na adu gi su akhana ba package am daga oi then akoi gi mai usi mutkhale isini package ai di kano lei tabai ni paisa le tabai mai muthlei ne ko sai gi load shedding mong da la bane ba matam da load shedding le ram de load shedding la bani sports the package daga oi wai bu ko then atai me ama akoi even usi udan scheme manipur government gi sida udan scheme khara sai gi subsidy model da la ma udan scheme dong kakhat ki na usi akoi me chithi inari sine ba adai na han do karam bhai alliance air asia kana no ma mu pai ba ne na tawaga amu pai ga na ule focus ne ba ko sum ba niti ayog ta adagi lai ga ba any sigi council gi meeting da manipuri chief minister na top model ma ma gi planning department gi han gi lai ba da planning department gi sigi directorate se lai ba mi ne advice pi ba na to ba ma ko na yam top ma gi policy da ma gi matam da chief minister sina chap chana tawning ba taw da ba ya de na khan ba jaga khara da expertise khara gi advice khara ma da ga wen kal le ko adugi expertise advice to pi da bi da suma koi government gi han gi mamang gi bjp government je akoi da di tam hum gi government leader hum teng na rabane leader hum je under the same party president ne thang nei je same party president aduna hoji su same party president lai ri ko khemjan matam je then governor matam de su same party president ni adhi mamang de su same party president ni party president amagi matam da policy de change lai traba poto policy de change lai tabai di policy do similar policy de tamu jon sanjoi bi de similar policy de chali center gi kayani akoi gi magi movement je akoi de manipur praja da including every people community satisfy oi de banina akhan na ba bjp de gi di mon da magi kayani yam thu na solution tong na ba advice ke su la ka do man de gan ba ko ado opposition je na su mon de ke su support to bi de Parliament Chief Minister se ko opposition jo mai thok odum palai le pa ang na ne ba the MP sing de mo on ka support le tawa ngal le mam ni magi almost 4 months kuma fa mai le ngam se 3-4 months sigi matam sida mangon da akhan na ba MP am tana nangi matam se am tele niti ayog ta si proposal taw se MP am tana ngasi ba da Delhi da IC propose to gre finance department ga aiga sitaraman ga phami na ga manipuri da si package release to na bo honari adu tawri le dana ko mai loke ya pandu ga mai security du pura khara chalaga khara ngang man tana atopa initiative state ki oiba whole and solely adu initiative to am ta lobo de ai tare ko aduna mar moi kan da an round je aina thamjani je honorable kemjang ni matam je am tele do mai bok par ga di sangto ki de ne maram di ngasai gi one country one nation ga to di one nation one country ki one nation vote ka na to kala de mo mai government je parliament de mo ngasai gi parliament aya ga pitho ga di parliament ruling am lo ga sai gi just parliament ya ga di it can be extended for another 6 months adu condition do la kadra wai bu ko kai no di bjp je 2027 ki election je tawro ya gi mami mai di am chong hu je ai ta tamo jon san na hena khangbi ram ne ko adu 29 da to ge na chakhita di saka lai to bi da pr thamaga to godra or government extend to godra parliament ki exercise ma tu ina ko alai du dani lai se sumai na aham round je tam je manipur da kari ore pi abagi hai badu tambang amri hai badu ni ore kadri film si mun ne yem mathau tari maka da do jo sina huji manipur da tamthi ba mihat sing cookie sing na halak pa si da yam tamthi ba ozana so panbi ki bajiri gi thodo ga trong nobi gi thodo tongan ba duga ikui da na handak sang nupa ma gi nupi una ba sanjaru ba su khullo na dona haijar faw da tam thi na lakhi ba duga ngasing rang tholi ba koi gi naga gi moitero koi gi yam tamthi mo da hali ba film sidai koi gi terrorist act hajin na thamlaba matung da tamthina ot nei raga hatpa misam hatpa si terrorist act se loi dori bra koi gi central leadership na masida wafum ta phongdok taba duga kuki gi
mioi ani nupi ani naked pe to kibu matam nati malem sin mathum na ko central leaders sing BJP oigera Congress oigera lairiba khudimang na wafum ka thamna khrabasu hairiba tamthirba thodok sing sidadi center gi lairiba party khuding maki leader sing na wafum ta phongdok ta ba maru na huju laingak pai ba sing sid kai gum ta thamda kamai yengbe amda haje ko akoi gi ngasai akoi gi lalobana ngasi bauda lalobana to ko akoi gi miscreants hai se ko miscreants me amna koi business entity me amjida manipur sida mi kidnap to ba hatok pa phu ba chai ba bom lang jan ba me am to ko akoi kanam to na sakar ma lo ado da kai ma hai leite ai yum da eng bom da ma ju ko koi le kai duna dana am pham mani adu ko lotion gi doi ne ba si culture ji lai je koi re ba ko similar ko secondly among ko ain to ya di government je koi ne responsible hen de amni da police na case am lo ko la ni no pada pada even me happy case about the mayam pending lady ba crime sigi atrocity ai je na ta akoi gi sigi lady ba militant activity se to an tham gi ko secondly ko yeng lo je sigi cookie militant activity se saka na kamai lo we cookie se saka na militant oi lo da su group se ko ai wa kan de cookie se saka na militant oi lo de moi je hojik na hoi british na mercenaries sin na hojik so dum india government na adumai num sin na ri ba politicians in ngasi ba da magi masigi season riba pot sina hayang la kadaba impact se politicians in government of india da natraga home ministry da natraga ib da masi convince to bogi model am bo ngasi bo chatri only koi law je su agreement no koi si so edu so ada so singa tane ko then apart from that hosiki leiba moi mi taru asiba pirak pase si matang sima ai gi mod ne ko chume la lambe adu ai chumne lowe kai noi ta di government of india na su to na ba pistok to ba group ani amana more than 25 arm group laiba keno up ba ira aduga amana nsna am ga moina manungda negotiate to na ganda moi gi miroi singda unc ga chawagna kugin bi ya internally moi yana ba ga so le ram ga ne khalle maram di kugin bi na mi asi bi pirak tri ngai da koina village guard kugi village guard singna moi ju hat kre ha ba na statement thola kar ne ko subject to correction kugi in pi masare to ko ambe sai hit and trial ran na to ko am so deny to do the clarify to shi re no khange na adu khangre ba du da ko adu duna maram de kai no ha ganda kai no ai haini gi kai no ha ganda yam na high end involvement ma shi gi killing si da ko high man bri tho dra adu government of india se deliberately si thabak sing je pangthok an mane ba mamdi numitu da koji ga kotlem gi character mi sire force am lei ba ko kedo bugi moi kuki gi mi sire khangda de highway da lei ba rop me am do kari gi khunjing do rop thamde dc na dm jing na kari gi madu 144 chalai de khunjing do gang na bone de incident je thok matam da se akoi usi yum yodri ba ingana pi lei jat pa doctor yeng mo jat pa impal jat pa do lambi de loi le ram de me am se government mi do ek sire ha ba tha ground protection pi do homjing do pi de ba deliberately to ne ba se sakana ko home minister ha de ai di police ki report ngai ne ha kani nan jo dum nan yama mi ani ra hum ka si do do report lak tri na ha ga le video da u ro me am do report lak tri ha ga le then ka no so akoi ki choro gi do dum akoi external aggression na te report le tri do reporting je sakana reporting je immediately any incident thok se ib de gi sakar je exactly chap chap pinpoint da kano gi dg gi da na tra joint command da adagi home ministry gi da home secretary gi da report pi dra jala ba curfew lo so di am tri ba internet ka thar bari de tha ha irang thu de tha to ga phatte da ka thale ba wari bo ko aduna masi government of india gi with the participation of government of india and the acceptance of our leader is the bjp ka na te ko everybody involved to ba ni ko so is amale ma le ba aduga naga gi sidi akoi gi cso ga moi khina mam le ai di tangol janen khang mani modi parliamentary model da chappa dong to moi kun gi ning to mayam na youth nominate to ba adu khal le ko akoi na club model le ba khal kene ko adu na sa gi la kun mai na ba nung tai ko unc se sina ko thadok pu da so ro lo ki adu ga thador matung da si ba ne pira matung da chang lo roi asum moi well phang de ba na to moi jajon sini sai ta gi double standard oi ba mo ma lei hana khan musi kamai yeng be hayang khang ni ngasi moi meeting mo ngani naga jin no mayam gi ko adu naga block se da akoi na nuai je da kai no hai kan da akoi
NSNIM se khoi amom na hai yam regard to jai hai ru ya ebo ko regard to jai moi gi unity le jaba moi gi tribe me am punjan jaba adu bo handa ki matang si di NSNIM se openly khoi gi jailong gi chinau me am ga ngasai gi atopa chinau me am ga fraction jat pa man mam yaw re ba mam di kai no hai ga na ngasai gi khoi gi hojik le ri ba situation ji da ukhul da candlelight vigil to ni bu di hai re adu bo ngasai gi Nagan ahum mari dagi control to pa ya ba Naga ta da mahum lai ponte kai no manipur da ji lambi da Naga pasan tai Senapati lambi da pasan tai wai bo ko collectively Naga ha ga da koi na bu Naga wai lai te ra hana dai ayu to le ko ukhul lambi da pasan tai but join sai gi movement to ga da jaga join jaga sing do moi de asu ga amne so laga lai re mi se kamai to no ba Pabung we bala kanda ugi ba blanket commando moi leiba adu da moi masana puthok sa ge security moi kam powerful we ge ha ke ba blanket ukhulda pabung we bala kanda ko manipur government gina security ma ta moi ba provide tok de noi khang mo se akhoi myam khang mi ne se manipur government na ma se he is one of the key person in peace talk ko ngasi le ba thodok se sigi marak tu de ne ba mana kano da la mi se ukhulda chang mi se Cookies were already ready with up in arms. Adu ba tamu ma kapsal la ma mui ba lu chemda de uji kai phim thom ga de do khan ja ni da government of manipur na madu da adequate amount of security provide to na ROP tham da to gi de ba masa gi force ma am do pora ga demo ne to gi do khoi di khulai su am lei akhoi uji sibo strong oi ri lei dina ko somdal da lei ma tam da utkri security do kai ja ga ge ba moi security do na tra adagi Senapati lambi sida Senapati da mu chappa matam da na kamai to re adugi ukhul ge security do Senapati di visible oi de ma tam do san adugi am yam masa ge security pu de ba adu da na mu manipur government na support to ga chapai mo nge ba wari bo ko aduna ai hai ne government of India gi participation with the acceptance way manipur government na matam gi BJP government jina BJP gi ayu sisu ma ine ko BJP gi policy gi matung ina manipur da peace talk na strategy amadi oirame na su lawsi adu bo moi gi strategy do hojik lai ba condition ji da di mi ga kakthal lakpi khotpal lakpi adagi sai gi asi bo na pithok ta bida yam ling ne negotiate to me ya ba phare khoi si ka ge poro aing mo si le re asi bo si da thamo ko army ke manung da ona ja su ya ba le mo gong do ona bi ya ba but will akhoi ahing mo do puthokada ba timing je noi ne at least culprit ani do phare na moi matak ta case lokhale court puthok ba mi to da ahing mo do pi ge su ya kai mam gi kai negotiation lai bidagi asi baga ahing ba honor je kai no government of India na moi de kari pressure to wi then Cookies council na adu kuina boycott to ga manipur government participate to da yaw ba yaro yena thamamba Chochanpur gi MLA me amse kari gi Cookies council na moi boycott se kari withdraw to no sigi asi ba marak sida hana ba marak sida de 18 ma tung na khang ne ba de 18 ga ise ba adu ga mu ko pham je ba koi de 18 ma tung na soi ga khang ne ba si se ko de 18 ba di akoi na sini ayu do yam phasada ba soi ga na ai mi organization ma pu chalim ne ko madu phasada ba le ba but I think the parliamentary election je silo re kana political shift ma soi lakne ba sigi political shift se sigi shift sine ne ba sai asi ba ing ba negotiate tawri se ha ba je akoina utpangam ngada ba je sine ba aduga ngasa aina haijo ba lo selak da moi di parliamentary model oi bani na moi gi angang sing event sigi matak ta irakpa kholak do akoi gi Cocomi de ibadong na di ingam de na param tat ira su thaglam block to san gi ba natra akoi Cocomi sina mo akoi gi di Cocomi de hoi leader oi je ha wani miyam sina akoi de comment bi do independently pinning ba pi helle ba na tena ga council da di adugi level da mi lising tara kunna thola ibading am de na aduna ai hai je ne United Naga Council with the background of NSNIM and the Cookies group might have negotiated see asiba hing magi negotiations je makoina to ba soidna ko yani along with political idea where some ahong aran ko soidna la ka dra je ai chet pa ai thasab ne tam sake do sai gi central leadership na sigum issue si de kaim ta haidana dum lei base manipuri si kamani treat tawri ge si central leadership di kaim haidam na di central leadership di moi ko le dana even akoi ju akoi na last akoi na Cocomi chang ti da last una gi je na sai gi ek misra una gi betu gi matung da hujik pau progress am ta leite wa governor gi matam de una huji home gi kano je advisor je Ajit Lal no ere dana ko huji lei ba DGP si ga ngam phamin na ba akoina hoi haibudi hai ko akoina sudum hai ngasai gi manipur da peace walk na one of the akoina center ga yana gi pot mainly
ख्वाइदगी मेन होने येंगदबदी तामो जोनसन की मतमदा सिगुम इरांग अमत लेत्रिङैदा तामो जोनसन यूसीएम प्रेसिडेंट होइकांदा 2013 होइदोगा तामो जोनसन 13 15 दा कुकी इनपी ने कनोने यूएनसी ने अखोई ने अदगी अतोप मेते पानोसा में पुलप चलगा मणिपुर की इंटीग्रिटी दा कनाम तने सिग्नेब यारोय मसे कायलोय दने जॉइंट सिग्नेचर तोगा नरेंद्र मोदी द पिछलुरबने बसे अदुगी डॉक्यूमेंट में आमदो लेने सिगुम शिफ्टिंग मयाम से होंदोंग जिलाइनेबा सी कनाना सोइनो हायदे यूएनसी याउदे बको जरलम यूनियन यावे अदुगी कंडीशन दुने लेइसे को अदुना नसाई सिगुम शिफ्टिंग मयाम से लाइनेबा अदुना सिदी अखोई मथक्ता अखोई इलेक्ट तौरबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह दुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोई मनुंग करी नेगोशिएशन लेबनो करी यानबनो अदुगी मतुंग इन तौरप ngaतनेबा लाइक थीजने कइनो गांदा मैतै गिदी आम ग्रुप न ब्लॉक बैक तौब पॉलिटिकल पार्टी लेतेबा याम क्लियर ले आगे बको कुकी दा नागा गिदी याम क्लियर नेबा मोई गिदी एनपीएफसी कनोनी अदगी मोई की उसे केपीए गा लेबा मोई दी मरुन कुकी याम साथी से पर्टिकुलर पर्सन जिबो पार्टी की टिकट पीवन चिठी से लगभग ngamiनेबा अदना एजेंडा दो याम क्लियर ने हाबनिदा अदो उजकी असीब तरुक की माय बक्से मोई दे ना माय बक थीबा मी ले मोयबा सिरे खंगना अखोई चिनाव में हमने सिरे खंगना मोई की तमक जस्टिस प्रोग्राम होना दा मी म बाउदी फारो कोटा अफा मी तो पुथो को नुमितु दा अहिंग दो पिरके अखोई को तो थाजर रे येंजौलो हायबो यारम बनेबा अदो करी मरम की अहिंग दो पिथोगा असीब दो अदो ओ इनो हायबो फोटो अति क्वेश्चनेबल ओइरियो